بله گلی بسرمانه و اسلامتی گل گرینگی دای گنجی و قناغا گنجی دیه شوان حدیث پیغمبری علیه الصلاة والسلام و ابو هریره خدا تعالی جرازی بدفت گرد بجد پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گود سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حف كاستين خد تعالى داخل من سيبرا عرش خواف الرجا قيامته أو رجا كوتش سيبرنا إلا سيبرا عرش خد تعالى نبتا فيجا إكشوانا الإمام العادل وكسي دوي وشاب نشأ في عبادة الله او گنجه ات عبادت خود تعالی دا مازن بتن و هیچ گنجاتی خوا و هر وصا وی عمر خواه هنده شرین ات عبادت خود تعالی و بورینت و تجی خیر و بیر بکتن عمر خواه بو قیامت خواه جبر هنده اف خیر و مازن دی بوی حبت چنکی قناغا گنجیتی گلک خلق مخالفة دين إسلامتيت كان وديف طاعة خد تعالى والشريعة إسلام ناين وهر وصد بشتا خدن قرآن وسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بل باو كسي هاتوي قونا غدا هاتوي مرحلة دا برف خد تعالى بزفرت او هنگي دي خد تعالى جزاي دي رجا قيامته كودي ويش خلق جدا كد ورزيلي گرتن